Umculi walana ke eningizimu Afrika lapha ke KwaZulu Natal eBergville uSiyabonga Nene owaziwa njengo Big Zulu ongomrapper ke walana ke eningizimu Afrika uzobuyela eringini ngomhla ka9 kuDisemba kuwena ke unyaka lona ke ka2023 lapha ke eDurban ICC lapho ke azolwa impi yakhe ke noPhumlani Njilo usomabhizinisi ke walana ke eningizimu Afrika kanti lena ke impi yesibili yakhe ke uBig Zulu azoyilwa ke ngoDisemba emva ukuthi ke ngoApril uBig Zulu ke wanqoba ke impi lapho ke bekalwa khona ke noBrian Dings osebenza njengebodyguard kuMoja Love kuhlelo siyajola 99 lo mculi oneminyaka engu37 kuona ke unyaka lona ke ka2023 uthi ke uconfident enough ukuthi ke lempi uzokwazi ukuthi ke ayinqobe.